ni ta tu su ngai ho zo si le bon chaw ni ta pha tu ni tari nga tha thali April kumsan le som ni langa ni khoi ni ta tu su la ngai khom ki ditiu Office of the Committee on Tribal Unity ko to in tu su bol tu su in again na chun ji gol hin again hi Sadal Hills Kangbu P District hup sunga Kuki zo nu te zo si Committee on Tribal Unity ko to in her sakna hung ki bol hi ahung tuning tarik gup tha thali kumsan le som ni langa pathi ni pha ta le igal mi te meira pai bi hon bafar zo anung khiala igam sungu ko bru tanga hungdinga kising sakna anei jikun Kuki zo nu te ho zo si jini pha tak chule avai ge pena da git em tinga kim chi ding kuma achi lo theilo dingin gam gi phai mun lam hungjun chi dingin he sakna Committee on Tribal Unity ko twin thusu ka bol hi Kukin Beach Dar Hills SAC Tribal Puitu KWU KSO hon ko to office kangui muna achi sa tarik som thum le khat tha thum kumsan le som ni lenga nia ki thuwai thakna dung zuin April tarik khat tha thali kumsan le som ni lenga Dar Hills Kuki zo leaders consultative meeting na thu pas alaki bol sai hi ti na ki gen hi jani chun longmei naga kengen ni hon igam sungu khuang bol ji kun doilo et sangna mi pi hon suk buiding ati un e ho police hole air hon ke ho chi masang ka ti ji kun mi pi hon alot kidun tuni buina ong so sang hi banghem ti air hon ong ting zo lo le mi pi thanei na ong ki panding a hin mi pi hon ong zo lo le tak chapo ong ki panding hi na ki gen hi ji khutha ki sak ji kalung kim lo na et sang nain tuni chun mi phabe pin a hau sapu le chairman pu ala jepun chun ain akhuthak sak ho le in banghem zat ho chu ala jep tel ki tui kangui district hup sunga ti mun lin humi hon Kuki te chunga ngo na dik lo takin ang bol ki tui achi sai April tarik thum zani masa chun Kuki zo volunteer ho mi som thum som li ver hon maram ho khusung a halui tin ngo na bol ki tui khumi ho gen danin kajanga khusung chun ni talam da ni PM vela ki hal tha hi in again dokun Kuki hiding aging mo walpo bung khusunga pat volunteer hon chamcha le meithal ho akichayun kajanga khusunga in ho chu a hian thawin a hal tumui ti na genui kajanga khusunga in ki hal thazat a hi le somwal hi na genun me na hal kha ho chu dangka lak som ni wal hi in a genui milong hon khusung hal tha ango walpa bung khu chu Cedar Hills District sunga umahi kajanga khusung ki hal ji ka khusung hau sapun Kangbu P Police Station a FIR bolding a report apilut he ji maram ho chena khusung chu gam keulai a hi ji ka kangmei na su kha hi danin a ki genin a hin la ti kholin khomi hon ngam tho taka Kuki ho chunga ngona hung bol khumu he BJP Manipur hon Manipur sunga delimitation exercise achi tha ding doilo jikin thupu na lagu to kitonin state level committee on delimitation chungchang thu gen khom dinga committee khat ala bol do ki dui delimitation giti population dung zoe government of Indian census alagu to kitu ka assembly constitution hole parliamentary constitution ho population zila khenjak dinga thil ki bol ho chu gen na he tunta de news ngai tha theu ji chan 3 tan tin ngai tu telebon umnum le mangpha